Mintirho, ku avanyisa ka vumune. Loko Petro na Yohana va ha vulavula ni vanhu, ku fika vaprista va ri ni ndhuna ya tempele ni Vasaduki. A va vilela hikuva vaapostoli a va dyondzisa vanhu ni ku vula ta ku pfuka ka vafi hikwalaho ka ku pfuka ka Yesu ekufeni. Hi loko va va khoma, kutani leswi a riperile, va va pfalela ekhotsweni ku rixa. Hambiswiritano, lavo tala exikarhi ka lava tweke rito va pfumela. Nhlayo ya vavanuna enkarhini wolowo a yi lava ku fika 5,000,000. Loko rixa, tihosi ta Vayuda ni vakulukumba ni vatsari va hlengeletana eYerusalema. A va ri na Anasi muprista lonkulu, na Kayafasi, na Yohana, na Alekisandro, ni hinkwavo va rixaka ra vaprista lavakulu. Kute loko va yimisile vaapostoli ehubyeni, va va vutisa va ku, mi endlile swilo leswi hi matimba wahi kumbe hi vito ra mani xana, n'wina vanhu ndzin'wina? Kava loko Petro a tala hi moya lowo kwetsima a ku ka vona, tihosi na n'wina vakulukumba va tiko, leswi hi vutisiwaka namuntlha hi mhaka leyinene leyi endliweke eka munhu lowa xilema loyi, ni ku vutisiwa hi lexi nga n'wi hanyisa. Swi tiveni n'wina hinkwenu, ni tiko hinkwaro ra Israyele a ri swi tive. Munhu loyi a yimeke emahlweni ka n'wina a hololokile, u hanyisiwile hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Yena loyi mi nga n'wi vamba exihambanweni, loyi Xikwembu xi n'wi pfuxeke ekufeni. Hi yena la nga ribye leri n'wina vaaki mi nga ri nyenya, leri kambe ri endliweke ribye lerikulu ra yinhla. Kutani ku ponisiwa a ku kumeki eka munhu un'wana, hikuva vanhu a va nyikiwanga vito rin'wana laha misaveni ehandle ka vito ra Yesu, leri hi fanelaka ku ponisiwa ha rona. Loko va vona ku tiya ka Petro na Yohane, va hlamala, hikuva a va tiva va ri vanhu ntsena, lava ni ku dyondza va nga dyondzangiki. Kambe va swi vonile leswaku hi leswi a va ri vanakulobye va khale va Yesu. Kutani loko va vona munhu la hanyisiweke a yimile kwalaho na vona, va pfumala lexi va nga xi kanetaka. Kute loko va va lerisile ku huma ehubyeni ya Sanedri, va vutisana va ku, xana hi ta endla yini hi vanhu lava xana? Hikuva swi tiveka hinkwako eYerusalema leswaku hi vona lava endleke mahlori lamakulu lawa. A hi koti ku swi kaneta, kambe ku endlela leswaku timhaka leti ti nga yi emahlweni ti hangalaka evanhwini, a hi va layeni hi va chavisa, leswaku va nga ha tshami va vulavula hi vito rero, hambi ku ri ka mani na mani. Kute loko va va vitanile, va va lerisa leswaku va nga ha tshuki va vulavula hi vito ra Yesu, hambi ku ri ku dyondzisa ha rona. Kambe Petro na Yohane va va hlamula, va ku, a ku avanyise n'wina. Xana swi lulamile emahlweni ka Xikwembu ku yingisa n'wina ku tlula xona xana? Loko hi ri hina, hi nga ka hi nga koti ku tshika ku vula leswi hi swi voneke ni leswi hi swi tweke. Hi loko va huvo va va tshunxa, va ri karhi va engeta ku va laya ni ku va chavisa, a va nga voni hi laha va nga va baka ha kona, hikuva vanhu hinkwavo a va dzunisa Xikwembu hikwalaho ka leswi humeleleke. Naswona munhu loyi mahlori ya ku hanyisiwa ma endliweke eka yena, a ri wa malembe lama tlulaka 40. Kute loko Petro na Yohana va tshunxiwile, va tlhelela eka vanakulobye, kutani va va tivisa hinkwaswo leswi vaprista lavakulu ni vakulukumba va nga va byela swona. Loko vona va swi twile, va huwelela eka Xikwembu hi ku khongela va ri mbilu yin'we va ku, N'winyi wa hina, wena la endleke tilo ni misava ni lwandle ni hinkwaswo leswi nga ka swona, u vurile hi moya lowo kwetsima hi nomo wa tata wa hina Davhida nandzu wa wena u ku, xana vamatiko va karihela yini, ni matiko ma bohela yini makungu ya hava xana? Tihosi ta misava ti pfukile, ni vafumi va matiko va twananile ku lwa ni hosi ni Mesiya wa yona. Hikuva hakunene Heroda, na Pontiyo Pilato, ni vamatiko, ni tinxaka ta Israyele, va hlangane kun'we emutini lowu ku lwa na Yesu nandzu wa wena la hlawulekeke, loyi u nga n'wi endla Mesiya. Va hlangane ku endla hinkwaswo leswi u swi boheke khale, hi ntamu wa wena ni makungu ya wena, leswaku swi ta humelela. Sweswi ke hosi, languta ku tshukisa ka vona, u nyika malandza ya wena ku vula rito ra wena va tiyile va nga chavi nchumu. Tshambuluta voko ra wena ku horisa, u endla leswaku mahlori ni swihlamariso swi va kona hi vito ra Yesu, nandzu wa wena la hlawulekeke. Kute loko va hetile ku khongela,
Xivandla lexi va hlengeletaneke ka xona xi tsekatseka. Hinkwavo va tala hi moya lowo kwetsima, kutani va vula rito ra Xikwembu va tiyile. Nhlengeletano ya lava pfumeleke a yi ri mbilu yin'we ni moya wun'we. A ku nga ri na munhu ni un'we loyi a vula leswaku swilo leswi a nga na swona hambi xi ri xin'we xa swona i swa yena ntsena, kambe swilo hinkwaswo a va ku i swa vona hinkwavo. Vaapostolo a va tiyisa hi matimba lamakulu vumbhoni bya ku pfuka ka Hosi ekufeni, kutani hinkwavo a va fundziwa ngopfu. A ku nga ri na xisiwana exikarhi ka vona, hikuva hinkwavo lava a va ri ni masimu kumbe tiyindlu a va swi xavisa, kutani va tisa leswi va swi kumeke hi ku xavisa, va swi veka emahlweni ka vaapostola. Kutani va pambulela un'wana ni un'wana hi ku ya hi ku pfumala ka yena. Hi mukhuva lowu Yosefa, Mulevi la tswariweke eKipre, loyi vaapostolo a va ku i Barnaba, hileswaku la tiyisaka van'wana, a ri ni nsimu, a yi xavisa, kutani a tisa nxavo wa yona a wu veka emilengeni ya vaapostolo.